Il-linja tal-ajru KM Malta Airlines ġiet ikklassifikata bħala l-ħames l-aqwa linja tal-ajru fid-dinja fost 117 linja oħra fl-AirHelp Global Airline Survey 2025. Dan ikompli jenfasizza l-investiment kontinwu tal-linja tal-ajru fl-affidabilità, is-servizz lill-klijenti u l-appoġġ ġenerali lill-passiġġieri tagħha. AirHelp hi kumpanija globali tat-teknoloġija tal-ivvjaġġar li tappoġġja lill-passiġġieri matul il-vjaġġ tagħhom bl-AirHelp score li hu trasparenti u affidabbli. Qabel pajjiżna ġew ikklassifikati linji kbar bħal Qatar Airways, l-Etihad Airways, il-Virgin Atlantic u l-Qantas fost l-oħrajn fil-lista tal-aqwa 10 linji tal-ajru globali. Fil-klassifika tagħha AirHelp sabet ukoll li KM Malta Airlines ikklassifikat fit-tieni post fid-dinja fejn tidħol il-puntwalità. KM Malta Airlines kisbet riżultati tajbin f'kull waħda mit-tliet kategoriji, b'mod partikolari fil-puntwalità u l-esperjenza tal-klijent, turija tal-progress li sar mit-tnedija tagħha. Iċ-Chairman Eżekuttiv ta' KM Malta Airlines David Kurmi qal kif dawn huma żewġ kisbiet importanti għall-linja nazzjonali f'turija tal-impenn li jipprovdi esperjenza ta' kwalità għolja ta' kuljum.